Pinila so video lo nali tumpan ang kithan pon zila bangke Indian Post GDS hin pen kapiklang pon avoreng warsai aputhak sinali tumpan la so video long nang than pachini pon ikpo nali tum la so video long kithek pon long zila bangke kon ana post vacancies ma la pen kachar liang deng ko an sikinang zima la so details nali tum la so video long thek pon long ikpo nali tum la son update kilong verzi fan la so YouTube channel la bangke nali tum kaching kon pen subscribe ikon la pen latest update kilong verzi fan nali tum WhatsApp group la pen Telegram channel long stamen nali tum nang join donikon tang the non pathiek pen Indian Post GDS avoreng warsai aputhak le pathiek pen lang polonang lapen chethan polonang tang the non pathiek pen cheng polonang Indian Post GDS Recruitment aputhak dak lang polonang lapen chethan polonang listening hang hang abang pu abang fietum nang litum so video labang ki cheng pen ki chut an kilang nang sil labang ki kinang ik shot lo Lavender organization amen labangki Indian Post Office lo lapen apply process labangki online se apply nangpo apply last date labangki update shun mate non date last date bang pipon pilang total vacancies labangki dag 30,000 plus lo lapen post amen labangki gramin dag sevak mate GDS lapen BPM lapen ABPM apo sai hai sidak paklang ponpo lapen nalitum official website indianpostgds.gov.in la so website long dam pens tamen nalitum details salam bakke long ikpo lapen important adet dag lang polona application ki cheng ponji la bakke non ke wang ji July 15 ben sidak application start la mate ka fly cheng pon lapen application last date la bakke dag update pipon pelang on kumantu anonel dag last date ki la bakke dag update long pon pelang lapen Indian Post GDS age limit mat arta la bangkel an kinang ji bangkel son la minimum age 18 nang po lapen maximum age la bangke 40 years anang po lapen age relation applicable as per rules government ateng pense dak age relation ki pipon la soteng lo mate SC ST atum 5 years lapen OBC MOBC atum 3 years an dak pipon iglo Lason tak application fee mat aputhak don lang pono na application fee labangke UR mate unreserved lapen OBC atum pharo sian pinang po lason tak da SC ST PWD a candidate atum mate category atum mandak sikai sita pinang ne lapen ki pinang ji tum ansta meda online bangsi pinang po lapen lason son avar engwar sai update kilong versi fan la so YouTube channel labangke nalitum subscribe ikon lapen puthon non lang pon thuna Indian Post GDS Educational Qualification ko anma pulotang tenalitum ladake tok thek ponlong exi the educational qualification required for the Gramin Dak Sevak mate GDS is 10th class mate metric pass tachok ajad a recognized school mate ajad penstame choklos tamek da class 10 la bangke pass nang po lapen Indian Post GDS selection a process bangla sorting lo dake tok post tamido the selection for the Indian Post GDS will be done basis on mark obtained by the candidate in the 10th class the merit list will be prepared state wise circle wise and the candidate will be Ladakh typing bang chok chedalo ni list tamela bang clear for the documents verification lapen the department may release more than one merit list if the vacancies are not filled from first merit list after the documents verification as a copy pilo dak selection process ke pipon la bangke dak short listing of candidate of the basics of 10 pass mark lapen documents verification panpo medical examination and panpo Indian Post GDS vacancies details aputhak non lang polonang post amen labangki GDS post lo lapen dak total post labangki 30,000 plus dak pipon lo ke apply nang ji labangki nalitum stame chini po ningki hang abang pu abang fi atum jong sinalitum apply den ji online se apply nang pu kicheng sin nalitum linglong exi hola so linglong nalitum ber ignang po lapen ada page ching pu ikpo personal lapen education qualification details nalitum fill up nang po lapen kinang so sort photo lapen signature hai hustame nalitum upload nang po documents upload nang po uploaded pen fi nalitum fee ba payment nang po application fee as a per
your category and then click submit button lapen application fee pick that pen nalitum submit option thaglong si hodak bear pon egon lapen kijut si labang kenalitum acknowledgement alu labang kenalitum print out ikpen b kok nangpon lapen dag website link lapen official notification link bang dag pipon pila stamen la official notification link stamen on July mulam silong ponik po lapen nalitum so YouTube channel long thek pon long ikpo jong si application link mate official notification release pon lo pulo tangte nalitum long pon ikpo la sinalitum hanchuning riglo la so YouTube channel la bang nalitum subscribe ikon lapen videos tame nalitum kan ma share un share go karbiang long ras tame pla iknang lapen pechini iknang la son update kilong versi afa nalitum WhatsApp group lapen Telegram channel tame nalitum nang join dun ikon hadas tame nalitum eson soni details bang nalitum thek pon long ikpo nasipinia video long bang la online ton pon iknang las dumi thak me kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen kardom to change your